Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, hinda ibasa ti Proverbio 25, versikulo 20. Ti tao adi agsaor, agturong itinaan-anay ken naragsak a biag. Ngem no gumanat ka abumaknang, madusa ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ilistam amin amalakom, tapno amum numano ti ited mo abingay di akindaga. Di kagdanag, inlistak amin. Mapan kunto ited kin ni Nana Diana ti bingay na. Medyo ano tinaapit. Ilakutan kan ni Simon, taid daiman maneho na a jeep. Isunti mangipan ijay ili. Wensa, tapno sa anak kon na agudong. Una, sa nabale, tagat-gatang mo't ni Simon. Ada nga min jeep nga iman maneho na. Saanen ang masapol nga arkilaan na ti pangiluganan na. Una, ituloy tan ti agpuros, tapno makaawitan. Sige, agsublitan tumanen inton bigat. Ay, ang mga nudita pa'y mapuros amin inton bigat. Dito yung kanila yung tila ko yo. Dahi tala ang tinapuros mi, at dan tumanan inton bigat. Mangtangdan kayo ngamin itikadwa yung agpuros, tapno mabibiit. Sapay lima ka manin tinatangita. Ne, apay alim maka ako nam. Kat awan mat ti ado anatang. Awan ti ado anatang ditoy. Ngam ado ti agapo iti sabali a lugar. Ay, nuday tati ko nam, ay kat, anyang arod ngay. Awan maaramidan mi. Isumait, agbaliw-baliw ti presyo. Ala, kilwan tangarodan, tabayada mon. Awan na, tapno malpasan. Inton bigat manan. Naglakamot tan ti pananggatang ni Simon kadagiti lakot ha? Ay, awan nga ron bakat. Awan nga min sabali nga agat-gatang ditoy. Taiso kumalangan ti pangilakwanta kadagiti lakot ha. Ay, awagak man gayam jay gayam ko ijay ili. Tadamagak man numano ti presyo tinatang ijay. Sakbay kumaan naglakot akan ni Simon, dinamag mon. Jakmot ngamin ni namnama, analaka ti pananggatang na. Amangan no sinaor na taday di Simon. Maamuan tanto, no maawagak ti gayam ko. No nalakaunay ti gatang na. Saan mo nga itad kankwa na tinatangta? Papanamon, at damot awit mo asako bag. Shhh! Tagtagaray. Awan nga mina ni gatang ko itiarak ko kay. Pangalaam ko maitigatang mo. No ijam ko mga minday tanga arak, di awan parikot. Nay, bakibiyang ka. Di ka matiramraman ah. Anya ko matipakasignaram? Ay, aramidom man nga tanti saan arumbang. Anya sa darumbang? Inaklag diskitar iti gatang ko itiarak. Sa dino ko matipagdiskitaram. Apay ko mga ibagakin ka. Awanan bibiyang mau. Ay, di ka agar aramid iti saan nga umnaw. Di ka mangiramraman. Nay, si kamat ti masabat ko tata. An-anuan nyo dahi ta sako yo. Inak nga ron agdiskitar iti ilakokin ka. No dahi ta lang ti pagyanan nyo iti ilako yo kanyak. Saan kayo abumaknang? Anya ti ilakok nga ron ken ka, baraw. Yasideg yo tilapayag yo. Tayarasas ko kada kayo ti pagbaknangan. Ha? Ay, alaman nga ron, baraw. Ha? Awan nga tati sabit ta dita. Igid ti kalsada ti ayat ti bagbagak. Iguyod mo lang dayjay. Andak lang iti asideg. Ilugan tamat adagos iti jeep. Hayunan niya. Sige, inton sumip ngay, tapnawan ti makakita. Nana, adto ti bingayo itinla kumi nga apit ti dagayo. Ne, ay, agyaman na kada kayo balasang ko. Ay, adamanan gayang bingay ko. Nana,
Kada agapit kami, ilasin ko ti pan nakabingay yo. At adupay kumaa, no saan naglaka ti pananggatang ni Simon. Gaputawan kadwa na nga aggatang dito'y lugar tayo. Wen nga rod, nana. Ngam, no pa'y kasta, nagbingayan tayo latta tinaglakwan me. Day ti magusto kada kayo balasang ko. Pasaray at dabingay ko. Rumbang laeng nga adabingay yo, nana. Tada kayo kat nga rod akin ko, kwa itidaga. Jay sigod anang mulmula. Ibagada adi na kanunamulaan amin. Basi tit itid da abingay ko. Madi timang saor, nana. Ngamin, ammo ni Apo Diyos ti amin nga aramidan tayo. Oh, anday ta. Nailugan tan tibaka, tata. Kunyarod. Natulnog mo dahil sa abaka. Kahit ayan tibingay ko nga raw. Mabit lang. Oh, ato iti 10 aribo. Nay, apa isang 10 aribo lang ay. Dakil mo't dahil sa abaka ah. Saan ko pa'y analako tibaka? Ikang kanto no malakok. Manungay titid mau. Dipindi numano ti paglakwak. Basta dapay bingay ko dita. Saan mo ang naala da ita? No saan aga po kanyak? Ay, napnapanan nga tamanin day di alaklakayan. Awan mo tan katrapin. Manang miday. Na. Ilokat mo man. Na, Sa bintanam. Naggapgapuan nga taday talaklakayan. Nabartek manan. Ay, nagswerte kita bakit? Anya ko maaswerte, tidimtang kan ka. Sabi ko may bagakin ka ngay. Kontrabida kan tumutlaang. Sigurado nga awan ti madi nga inaramid mo. Sabi ko mamaday. Kit pagsayatan mo't daytay. Pagsaya tam ako nam. Ngam amang ano pagdaksan ti sa balay. Ewan bibiyang ka iti sa balay. Abay, nuagrigatak. Tulungan da kita ibagbagama sa balay. Bakit? At agwarwaras adamag. Mapukpukaw ka no, tibaka ni Paris ko. Amangan no nakalubos, mat. Birukan da kumaa, iti aglawlaw. Binirok da. Ngam nagturong titugot na iti kalsada. At damat tugot tilugan. Di mo ibaga nga adda nang ilugan iti baka ni Pari Isko. Kasta ti panagawat ko, bakit? Siguro. Tinakaw da ti baka. Ang asino nga'y tagtatakaw? Dahita ita ti saludsod. Nagtureden di nagtakaw. At dalat tamat dagiti tao kayat na ti bumaknang. Angam, iti matdakas awagas. Ngam saan nga agbaligi, ti managdakdakas. Nabartekan ti lukaw. Inyilad na ni ti papag. Asit gakman ta kita at tilinaon ti bulsana. Kautak man. Ikwarta mo da ito'y. Nagaduumat. Nangalaan na nga ta. Gunggunak man. Tadamagak no nangalaan na. Ay, agring ka man. Nangalaam dito yung sagsasangaribo. Hoy, agring ka man. Sungbatan nak. Disturbo ka. Abay. Nangalaam dito yung sagsasangaribo. Kwa. Adalang ang guyod ko atale. Sinabat mo tilugan. Di kwartan. Anya atali kadalugan na sasawam. Nangalaam iti kwarta, kunak. Pagibiyam tumat nga minamain. Adan to pa'y nayon da ita. Jak pa'y naigaman.
Nanang, papanan nyo. Nagsapa. Apay nga agdardaras kayo. Kwa, Apay, nanang. Anyat napasamak. Imay ka di dito'y ni tatangyo, di kalman. Saan mo't, nanang? Diyo ko naan, ang mapukpukaw ni tatang. Adda ije balay. Permiti bartag na. Isuasaan pa'y anak karieng. Katsigod matakas jay ti aramid na. Agbartag. Mas daawak. Taapay nga adasag sa sangaribo iti bulsana. Nangalaan na nga ta. Idi malam, aborido tawan kwartana. Sagsasangaribo? Nangalaan na ngay kadagita. Dinamagyo kumakan na ah. Mas daawak iti insungbat na. Diya mo, no bartak na lang, timbagana. Anya ayat imbagana, nanang. Adala ka no ingguyod na atalay. Sinublat ka no tilugan, kwartan. Naingunawan kayo ka din, tatang. Oh, bigbigat nga dakad to'y balay. Apay ka day. Kaya't ko kumaamaamuan. Nung nangalaan yu iti sagsasangaribo nga inalan ni nanang iti bulsayo. Bakitan? Nakakita lang iti kwarta? Nagpartakpay nga malas 4. Anapan nang idanon kan ka. Tatang, nangalaan nyo ka di. Kwa, napidot ko lang. Ha? Mga nupiki pa ikit di Yung mamanta kwarta, bakit? Imbagam to pa'y nga adanayon, nangam di mo pa'y naigaman. Agtal na ka man dita. Tilay bagbagam, adayamat imbaga kakasta. Nasaya at no bartak mula ang timbagam. Kasanon no ada inaramid mo akalukuan. Oy, si Maud. Ayan nga ito'y nayon ti kwartak. Anya kwartang ibagbagam, tata? Nay. Di mo kunain nga awanin itid mo kanyak. Kit no nagngina ti baka. Anya baka? Oy, di ka man mangiramraman no anya day ta abakang ibagbagam? Nay, plano naksamad alukwan si Maun. Oy, awan ti amok iti bagbagam a baka, tata. Nangilakwam iti baka. To'y nakdamagay. Numano ti panangilakaw. Nabartak kan samet, tata. Awan ti amok iti bagbagam. Oy, di ka man agindi day. Kit no si kapit tinang isuro kanyak no ayan ti baka. Oy, di nakiramraman ko nak. Awan ti amok iti bagbagam. imbag tanakaumay ka dito'y balay, Lando. Apay ka di, nana. Napatagsa ti ibagayo Adda na ka sao. Anang agda ka no datatang yukan Simon ang nagsinungbat gapo iti baka. Ha? Diyak maawatan ti bagbagayo, nana. Anya aba ka? Kan apay ang nagsinlungbat da? Mapukpukaw ti baka nga impataraken ko kiniis ko. Ket dayta ka no ti gapunan no apay ang nagsinlungbat da. Anya? Adda nga ta pakainaigan da iti mapukpukaw abaka? Adda ni isko anak kangeg idi nagsinungbat da tatang yukan Simon. Napannan in report. Ay, awan ti amumid dita, nana. Di mi kayat timang saor iti padami a tao. Anya ka diti inaramid yo, tatang. Nabaniitan kayo, babaan mo't laang itingiwat yo. Anyat sasawa man na baniitan? Nangag ni pare isko ti panagsinong batyo kan ni Simon. Gapo iti bingay yo, iti baka. Anya? Ay, mo't pamanaknak da, ada kami tinangalay ti baka? Adda pulis anapan nang kita, iti jeep nga iman maneho ni Simon. Adda rugit ti baka ijay. Awan pa kayo naigak dita. Isulaang Saan kayo ang makalisi, tatang? Taadda pamanaknak, adwa kayo kan ni Simon tinangaramid. Madusa kayo, iti mading aramid yo. Kasta unay ababawi da tatang yukan Simon idi addadan iti presinto. Ano sanda ti bunga ti mading aramid da, nana? Saan ko nga anugutan day jay aramid da? Amok, Barok. Amom ka di nga imbabawi ti akin jeep, jay jeep na. Awanan at ipagbiyahin ni Simon no makarwar.
Saan nga minarumbang tinaramid na, nana? Ay, parikot mi ita. No pangiluganan mi iti maapit mi anat natang. Kasano nga agpaiso? Sayang ti apit yun no awan pangiluganan. Kwalaangan, gumatang tayo iti tricycle. Amom samot ti agdrive. Ha? Agpaiso ka din, nana. Gumatang kayo iti tricycle? Wen, amok asaan ka asaor a tao. Gumatangak iti pangiluganam kadagiti natnateng amaapit mo. Ay na, agyaman ak unay, nana. Dakkel a katulungan ti tricycle. Mapagtalkan ka ngamin a tao baro. Dinak pa'y sinaor. Magungunaan dagiti saan asaor. Madusamet dagiti saan analintag. Agaramid ka iti dakas, kat agbalatek matlakan ka. Ngarod, agbalin ka anasayaat, tapno nasayaat tomat ti pagpanagam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.